Abantu i Londres mu Bwongereza bashenguwe kuri uyu wa mbere no kumva ko umwami Charles wa gatatu yasanganywe kanseri. Umwami yatangiye kuvurwa. Byatangajwe n'ingoro y'ubwami Buckingham kuri uyu wa mbere. Yanavuze ko agiye guhagarika inshingano zose zimusaba kujya mu ruhame, ariko ko azakomeza imirimo kandi ko atagiye gutanga inshingano ahabwa n'itegeko nshinga nk'umukuru w'igihugu. Ingoro y'ubwami ntiyashyize ahagaragara ubwoko bwa kanseri umwami arwaye. Gusa yavuze ko ntawe ihuriye n'ubuvuzi yaraherutse guhabwa mu bijyanye na kimwe mu bice by'ubugabo cya prostate. Iyo ngoro yavuze ko umwami Charles wagize ubuzima bwiza muri rusange akomeje kwizera ubuvuzi arimo guhabwa kandi yizeye kuzashobora gusubira mu bikorwa bya ruhame bidatinze. Igikomangoma Harry wavuye mu nshingano z'ibwami mu mwaka wa 2020 yavuganye na se ku burwayi yasanganywe kandi azajya mu Bwongereza kumureba mu minsi iri imbere nk'uko ibiro bya Harry na madamu we Meghan byabitangaje. Inkuru y'uburwayi bw'umwami Charles ije mu gihe umukazana we Kate arimo koroherwa nyuma yo kubagwa mu nda. Yari amaze ibyumweru 2 mu bitaro.